Kama ke bloke pulka wa masalo pesa pesuro atifasa pagania fasa ndo tenyama unawe Afrika wena ganye zipila abanye wasaipega pesu les paga page over kungisongiti yashimnya angela ikrefu elsugala page pesu le pitoni sisi sama ngaponda banye beshele shumi ay komba ko pagata banye komba ko joinegile ay kamda sala banye kamda ngasali luto kabuye Sandawana Mamelodi Sundowns Aizala Orlando Stadium West Kamaninzela Iskoti Uwela Pagay MTN 8 Wafa Ating yak fila yang dia Eskama Gebula Owa Kebruk Kama Masoro Peksa Pesron Gebamdo Sundowns Yona Iti Jagabu Yelo Masandawana Angela Pagay Icheslamo Editige Ande Pusi Amaura Pagay Pablo Sundowns Amazo Horo Gewela Pagay Uchemba Swane Amshela Shisha Shela Nati Orlando Palace Yona Ito Horo Gewela Pagay Umsano Pagay Tusuwe Yena Gebo TLP Negezeli Mvogasi Achijela Zabuga China Fanroyenda Siema Mvogasi Hochonga Swagayi Juli Bata Sibili Makofa Rego Hide Mukugenga Raitoma Raifeza Aido Ikuefu Echino Yela Pago Presentation Abdeslam Uwaju Le Orlando Pirates Angela Pageches Nyama Achijela Show Opera la Pageto de Pablo Sundowns William Zan Junior Wakeka Chumiro Mutiba Ayente Okwena Azwane Medusa Rena Zata Sades Maisaiza Intani Mutitilizo going once going twice can it be sold Asas Yabugene Exolani Bonene Osminige Anaptache Exotati Thomas Karabushon again on the Sundowns 80 Generally Shoote Yamamele ila page mufage maselo maiselula faka page pagani kujobela page kusho mena sukate ho kwela yashosha ngeba chimablo Sundowns ikela page tlimulo yeplo plekona Pirates abaso page obumotiba uwaitiba tiba ya sitiba tashirika offside tashirika ya pagama ituru la kyo kamhelo rabutindera utige iskini bese shawo moya Wela Page or Chelsea Connect user. Amana Jebe Sundowns. Matige Axione offside today. Amana Jebe Sundowns. Matige Agione offside. Challenge back. Ama challenge with Fane. Okula Zokuni Connect Sabatila Zemkulase. Kimi Pascal Musho. Offside Siminimili. Offside Siminimili. SLD Siminimili. Original Benex. Ago toka kuni VAR. Warga China si VAR wetu. Ago pegaje. Omkala sesije tuni. Inzo bela bugo ndo Pirates Siminimili. Ala basta pago Tito. Tito Otige Utita Ngene Mtabene Matota Otige Manenza Jenkena Ngene Mtabene Isa Manegene Kuka Wenza Ngene Crossfield Mamasa Chula Lapago Dion Hojo Bene Kwa Mama Masentia Raito Marifeza Dion Hojo Wenze Jane Pamete Boxing Nani Tuba Siminimini Ojuya Jana Siminimini Yenage Mike Mamosha Indonesia Scotty Sina Mokambisa Yenge Imamlo Sundowns Aku pengen cakap Shana Mago Shumengani Bele Bele Masentia Shaniro Fukega Akimala Page Pascal Usho Ini Cross Dion Hojo Wakena Se Enchera Ge Entwele Makona Ge Mugeni Ukazo Fuku Tige Fagati Lucho Okuma
ishate naye yaliyo betrapenaza Sales Maisenza Jelen Aramza Benze Jarabe Mamreza Dawza Aishama Maikara Dimache Spera Pagina Kuka Ishla Reinaza Aikona Washaje State Injoge Naitawo Medusa Uyachika Medusa Aramza Pakata Boxine Aikona Yasebenza Imuva TP Yasebenza Imuva TP Wakahaza Kaketa Ishla Reinaza Ebe Kabazile Je Uti Shaye Kashai Ishaye Kashai Itiji TLP Ikamemu Ikamemu Uloku Ikakapambilingo Ikakapambilingo Ikipara Page Konakika Ikonakika Kara Yukado Yukala Kutema Sadauza Sobuna Karakato Usugana paka boxini eyedwa waphakama nje yedwa ngoshokela skuka wasembekela phakele thini ngaleyo ndlela imabelo Sundowns iphatha ke away goal advantage akubhekele lesishela ngabo ushulwekani uyaliphakamisa uMarcelo Mayiselula uthi nje khombina amanamba 3 uyalibamba ucingo umkwena iyadlala iTV Imani Lomibogis Ocho Bogis vile kuma ngoshokela skuka Jeba Ishana mesa kapagele kuka Mabelo Sundowns yalibobele yakora unomdlalo Mabelo Sundowns usele phansi wayeba khuleka lokudlala yize ujele nakamza sele phansi going once going twice ithuba futhi Kalakata lutho uyala uSipho China Automatic using it Kalakata endanjeni Sipho China wagogezo Ataleza Ekadamatonda Otije Konwas going twice Can it be sold? Uyambayega treatment user and then Chumala went Antata Jibona and it is a Kalakata A7 Sinda Nambisa You're the other palace Almost some 70 always will be Alright, over the bit. I got to push it on the little pellets. The little bit of Fukiga. Singers are getting cleaner. It was coming to Fukiga. Mahoba. We have found Mahoba. Pakacha Boxini. Way. Icona. Extra Tito. Yes, again, in Bukubo. When I get Pablo Sundowns, immediately the Pelayola. It's in Ash. Jangan ada pada si pemulai. Kita gena cek, waktu kita gena jauh. Enzo bisa melakukan sudah pakai orang pada setijo. Wenzel jangan pakai persetijo masuk ganyi. Ufana gena apa shinza. Ufana kada gena pusha. Raja marai feza. Mufukenga. Wenzel jangan mufukenga. Bali saya kurang lagi. Ia lagi mufukenga. Aku Sales Maisenza. Enfikiran apa nanti kurang macam dari orang mana jadi Mabelo Sundowns. Biar pakai bisa kini kibiro. Oso fulanga pagele kuka ikaba inasa obambe kachi pelena la pagele TP ikamemu ibuya na eswa yelge ikaba inasa otia chika ko zuma polisa to uje hukwela so pagani so brother mado pale so pagata boxo so makanda TP ya kuisa bora gidi ashoni na bora polisa rido tasama yobuza Musa. Oba Pantana is cheapest as a senator Pagebo, Medusa. Namukeka de Kama, Rido Williams. Wasebenza Musabe Musa. Ese canine Krankekana. Evidence Mahopa. And then Chubala Tanto, and then put a foot to help her on the city.
wafuna ukudlala first time yena-ke uBenes Makgopa nangatheni yaphasi yakhe yena-ke Luka Benes Makgopa ujabele ukudlala same time leyabhola kanti benethulo ukuthi alihudula lilethe ngapha ngakho Murremi, uyayidlulisela uMurremi, ithola ngapha kwenkundla phakathi ebhokisini. Mayidoda Williams. Mayidoda Sabeyokuza. Othi uyamosha uMike Mamosha. Yena-ke ukamuhelo uSibilibili. Namathekeli yabhola elilolothe eMurremi. Uyambona uSibilibili. Othi uyadla uSibilibili. Othi Ishayibali ighola likaMakgopa uyayibuza uMakgopa ukuthi kanti sekumele nenze njani. Benes Makgopa elihle ighola phakathi koJenhoto waphakama yedwa Benes Makgopa sinda ngokulambisa iMamelodi Sundowns elungisa iy'nguquko ey'mbili-ke manje iyona-ke iMamelodi Sundowns alungisa lapha-ke bathuza China uyisela lapha-ke phambili bagangile Orlando Pirates kodwa uyahamba Sihle Dune uyanalolizwa-ke leliyabhola namu-ke manje Sibilibili ithuba leliya le-Orlando Pirates Sibilibili Karata uyamosha uMike Mamosha kamuhelo Sibilibili wake wayiqeda iMamelodi Sundowns esadlala ku-TS Galaxy nange manje azoyiphinda esegijima eqetshilayo iOrlando Pirates yena-ke ukamuhelo Sibilibili yena-ke uMike Mamosha ithuba-ke eliqhamuke from nowhere yaphakamisa i-GLB yakhanga phambili-ke kulokhu yabona uSibilibili wathola amadoda yadlala emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo kamuhelo Sibilibili uMike Mamosha uthi ngizeboshe eOrlando Pirates washota njengefinisha yena-ke uMurremi izophakanyiswa futhi phakathi ebhokisini bakafuna Makhanda abathonga afike leliyabhola apholisa ukushaya amapholisa kodwa-ke liyavinjwa-ke leliyabhola offside Mbune lapha-ke apholisa ayisakadla nayo leyo ndoda futhi Sibilibili engapakela kudla kongqongqoshe ngasikuhla nje hokela fukushaya Widoda Chain ungena ngapha Zinsimbi uphuma ngapha Maketamo Sipho Chain ayibhekelela ungqongqoshe ngasikuhla wathumela ungqongqoshe ngasikuhla othinta uChene kwaGogeso Sibilibili ufuna ukuyiyela Murremi Riavaya ayivimba lapha-ke Riavaya Mkhilasi Sihle Dune uyofuna ngapha-ke lenkundla uvele lapha-ke Sibilibili futhi yenze njani-ke ibhola le-Orlando Pirates imile nje iMamelodi Sundowns iyababuka-ke manje ithi-ke uzanla uzobela-ke emuva
yenake uliboni isiyema abalanje bathi-ke chain aliye phambili uTuchena simqalela kwi-TLB phakamisa Sipho Chena uyofuna-ke Dion Hojo uyandiyeka-ke Dion Hojo ithuba lokugcina le-Orlando Pirates Dion Hojo obuya naye eswa sokomjunyelwa usele phakathi uDion Hojo hlanzeke kabuye lapha kozokujunyelwa qala phansi lapha kokujunyelwa joke phumela ngaphandle leli khona unompempe kabukela uyishaka kodwa uyishaka bili uyishaka thathu uyaphela kabukela yomdlalo uphela nje Mamelodi Sundowns iphethe-ke i-away goal advantage kanti-ke i-Orlando Pirates nayo iphethe-ke igoli lasekhaya ethole naye lapha-ke ukamuhelo sibilibili kuba umdlalo-ke maphela kabukela bemnandi-ke nendlela-ke esimanga sebeyokuthulela wona-ke ozakwethu ngeviki-ke elizayo umdlalo womlenze-ke wesibili nendawo esihlangane-ke ngolesithathu khona la i-Orlando Stadium la kusuke kuphele khona-ke iqembu le-Orlando Pirates lasuke lapha-ke iStellenbosch bangaphazami-ke kuyoba ngolesithathu noma-ke ngolesibili kodwa nje phakathi neviki umdlalo-ke we-Orlando Pirates-ke ozayo yona mdlalo-ke kuzothi-ke kwethulele wona umdlalo wakho-ke ovelele-ke osuku namhlanje uzokuthola-ke lapha-ke phansi ozothi-ke ayihambele ndawo lapha-ke i-man of the match performance ungakhohlwa kabuke ngehora lesithupha uzothola lapha-ke umdlalo wayo lapha-ke iStellenbosch nawo lapha-ke iSkhukhune United isaqhubeka-ke MTN 8 wafa azofila ayafila-ke amaqembu-ke lawa omabili soke sibone lapha-ke ngehora lesithupha ukuthi-ke ma-obani ozothi-ke enze izinto zenzeke phakathi kwalamaqembu omabili yona-ke iStellenbosch naso-ke lapha-ke iSkhukhune United Ronwen Williams uyabakhuthaza-ke lapha-ke abadlali bakhe ukuthi-ke sisebenzile-ke madoda kanti-ke ne-TLB nayo-ke ibe nomdlalo-ke omuhle-ke namhlanje ishade nayo lapha-ke ihambe inasa yena-ke umbekezeli Mbokazi soke sithathe-ke iy'ntambo-ke mbukeni siphose-ke phansi la abalinde khona nomdlali-ke ovelele-ke wosuku lanamhlanje bobuye lapha-ke yena-ke uZuko Mjunyelwa sibenzile-ke ngempela-ke uZuko Mjunyelwa namhlanje embaka-ke ngempela ebuya nabongelezwa kanti-ke abalandeli be-Orlando Pirates bathi-ke siyeza-ke ePitoli ngeviki-ke elizayo yikhona-ke la abazothi bahlangane khona-ke futhi neqembu le-Mamelodi Sundowns phelele-ke bukele-ke umdlalo 1 Orlando Pirates